hea te whitu. Where is the star? There. And another whitu over there. He porofita tēnei, this is a circle. Kano hoki hia, where does it go? Kei kone, kei kora, ki te ahua o te porofita. Here, there, to the shape of the circle. He tapa wha tēnei, this is a square. Kano hoki hia, where does it go? Kei kone, kei kora, ki te ahua o te tapawha. Here, there, to the shape of the square. He tapatoru tēnei, this is a triangle. Kano hoki hia, where does it go? Kei kone, kei kora, ki te ahua o te tapatoru. Here, there, to the shape of the triangle. That's the triangle, that's the triangle, that's the triangle. He porofita. He tapatoru. He tapawha. He taparima. He tapaono. He taimana. He whetū. He manawa. Ko era, e tahi āhua.